Tubahaye ikaze mwebwe mukomeje kudukurikirana kuri channel ya Free Official, tubibutsa gukanda subscribe ni uri mushasha kugira ngo tuje dukomeza kubana mu biganiro bikurikira, ndetse unakora comment kugira ngo dukomeze tuje tubana mu makuru agenda aboneka hirya no hino. Reka dukomereze muri Kongo, aho Perezida Tshisekedi akomeje gushinja u Rwanda gufasha M23 ngo kugira ngo basahure amabuye y'agaciro ya Kongo. Perezida Tshisekedi wa Kongo yakomeje gushinja M23 ko ari abanyarwanda bashaka kuyisahura amabuye y'agaciro. Gusa umuvugizi wa M23 Lawrence Kanyonsuka yabinyomoje agira ati ibice twafashe nkabonagana Rucururu n'ahandi nta mabuye y'agaciro bahasanga. Yakomeje agira ati intego yacu, ati intambara yacu no guharanira kubaho. Kinshasa iraduheza itwita abanyamahanga, ariko twe turi abanyekongo, turi iwacu tugomba kubaho. Icyo cya mbere. Yakomeje agira ati icyo duharanira si amabuye y'agaciro, ni ukubaho kwacu nk'abanyekongo. Umuvugizi wa M23 yakomeje agira ati ntabwo M23 iharanira gusahura amabuye y'agaciro ndetse n'irondabwoko. Umuvugizi wa M23 yakomeje agira ati twebwe M23 ntabwo duharanira ivangura moko nka leta ya Kinshasa. Twebwe intambara yacu niyo guhuriza hamwe. Urugero, nkanje nkomoka Kasai ariko nkaba ndi mu ihuriro rya AFC M23. Ntabwo turabaheza nguni ka Tshisekedi ufata bamwe akabashira ku ruhande agashiraho politike y'igitugu cyangwa se ikimenyane. Yakomeje agira ati intego yacu sugukuraho ubutegetsi bwa Kinshasa, ahubwo nuko busaba kureka kwica abaturage ba Kongo maze amahoro agakomeza akaboneka mu gihugu cya Kongo. Twebwe nka M23 ntago tugamije gusenya leta ya Kinshasa, ahubwo dushaka ubumwe busesuye. Mwakoze rero kubana natwe kuri Free Official Mass, tunabashimira kandi tubabwira tuti mukomeze mukore subscribe kugira ngo tuje tubana no mu yandi makuru akurikira. Ciao ciao, turabakunda.